Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagabaya day bat kijing jamin sao bat kijing klat no jo kimen sim brio nakadaw jing shabat how transformer kablaja khamtam ha kithan yong kandong hagini kisngi kibadang shudam nakalyang president ka Association of Power Engineers MECL Meghalaya uba arju dekhar ulapan paw jing sosi halor kijing ja gibakum kini Ulaong baha kapor balabu igi transformer hakishnong nakalyang gipat ba ne kashnong jong gitu kijaka kim day ban shukamen balayo ya boarding handai ki day ban dawaru ba day ban pendan da ki jing ker jing da ban lat nakanu ka jing men saw Ulaong balik si bun sin umjudan satya ka jing mang na kabenta ki jing ker ka ba penong igi officer ban bu thik tang yo transformer hakatu gejaka Ulaong ba nakalyang jong kwa satya ban kano ya no habaja kum kita gi jingja henrai di ban wat ki daw ki balapan long manja kum kita gi jingja shu Ulaong ba ki pat ba shani ki bha palan namar lada de shawai ki jilla kata ki shuki ki badan hakabor ki lakhlem lud Uba arju labu jingkliru haba ja kum kini ki jingja mensaw bat ke jingdu jong ki mensim brew ha jing shabat boarding ka sarkar ka shusiu lailak bat ulakli bahatu ki pat ba ki hon ya kata Association of Power Engineers ni discuss ni issues beda gi jungi lagi di promotions lagi di issues bar kumjuro ni krens gi issues ma kiba PE kini jingja kini ki smi ma badai nang kebantakan ni ka organisation hibrok kawai kum kawai naga associations ko belong badan lagi jing bakli ha te kai ka bangile ko long ba manta nang ngin take up bar ka management ma alor kumno bang improve boros kato inpek unions associations nimjo ek ham indor chagine ki badai policy matters nai hari manta hadin bami menden social times ko badai ka billing gani katai man ka por sakano badai corruption isorem ba ni manta ani tho ngai fin dai nganga dan hang ne ma consumers Nei haba giwan nei manta kim don chukar respect nging krem on chukar respect yung consumers so giwan daga jing wan konroy ikran human hachka officer nu kiwan bisuan ndai bang amba pidin buram yangi ada haba kiwan marung kamera ke jongi bang pidan itai ayu nei ne kam don chukar tu maple akhir prat ke yakta ba ini bisu tu yakta ba ya tik taka daw ngir la de ka por ngir hakaba ngin panyaw na rigi thoka no government kale nei di management ga jungi kale ekbam dai nai ninang ne chikmat shimmi kane karai matak sim kalong ba nim point out takade hono no ko banta nim point out bala kade gi bre gi jungi kalong involve hakam go bam dai ni shim action minum spare ni nuro la de behe kanu bode kanu nim snap de takan kuma pi gi jingjia ma ini gi jingjia gini ki haba uslap udan Iku apa generation kujung itu long maximum deh. Di balai mentari kisnam mentari gimla ban akan generation kujung. Mentangi dan kanika generation capacity kujung itu ba nakan nika hydel mak bilang lain sepak 10 megawatt. Nai hari dan kepor bangila ban generate tang sepak tam. Kapor lin period ni soto. Rek ke bang kualot ni benai em. Ai benai sa benai badan mar bling hab banle kepor banting bekiong. Kebangin asyawai. Kenapa tigi por lin period Christmas New Year ni New York nawe nai. Ada ladang hidup kan generation ni kepor kemung adu em. Di balai kan balong ba power stations ke batmai kijak insiden sak bagi do bisan drang yang ada benan ke inquiry hak bala ralak bagi dan ke break jung gilang inbound road shim action demangi mentangi demand muta shim action dibat balai baka management boros kata gidan gitu gidan units di bam function di kisnem balai gidili halon kani ya kata di benua balai di kisnem mentam nak benjenrit di pitar di benua kijing du kajung gilang krur di sepak krur pi kino ki accident ma si jingjia kamtam gi jingdu men sim bat iki khon met gi jongki ma ni na kalyang ka asen gi patpa gi jing sosi ma ban ni paru ya gi jing solem chi gi longye ma ibe kendu bani ka jingi kendu ba sosi kawai ka long ba ngalong ni kan ba kamtam lagi ni ki transformer ma bang install ki transformer kamtam gi badai ki bangi penyang ki apa madan ma haswa bangin le ya kata amdai bangin kementang bakas to kasnong ru ban kemen barang batang mengilayo tam smart lah lawan kelai abiang kadai bendan do kajingkia kala ban long bakitu ki field officer hang tu ya ka estimate ke joki kam approve ban yo e kajingkia pi kadai be tik tang ban install transformer te nyaban pej ya kata nyaban wat kita
balai bakan care kan nok pi dengan kuat ban kono ang ni nuru pi sutu am ngin haban wat gida ban balai kan nok pi tang ba hangi per kumesen ngis ngo ba pi install yu nu transmart kadai ban proper fencing bar badi ban care hakba kinu ru kimyo ban rung hang tu kan la kadai kalan ru ka badukut kalan ru kilan he kadai ban don ka proper protection apok substations kan pi haba ka dukut tu kalan kamu ka trip support ka substation dai kan dai ban long tu live wire kan nok pisto ita kan ide ayu kan Ito mo kayo korba ka. Bukti chiminsan na kubot. Ba ko minister kubot o makamdan pisa kaya kasi. pi ita kada kisnong do gidi ban pene menta ndai ban dokumen tang ban ong bang yo ya ka yo transformer gidai bro ban ong ba kada ban include apok estimate ba haba bi approve de ban approve lang ya kan fencing ro kan pa ngi sokho ngi dan hajat lagi transformer nai tamla hojo ka poro nimla ban compromise ka safety kan pi kasulang man chuto epi tang awai nai bangingi bahap la banda dawe shwe yuki stiat nai kata nai thai ti shuki ban chalor gila khlem lo pi kama ne kama ko to instant ka bajia pa gati ha ka flood marsin khat utu balik train to ka flood bajia pa gati chief minister within hours ula announce ba la ai permanent job ya ka lok chung hato hamne ka jia kata pisio lailak la hun kumukpa ka thang ina poi gi por bangin penmi madan ini profit itu ge halang yong gi bay nremut gi bay khat ni kemen ya kata yo kan no nrulak ahun pimla man ai permanent job iki thang Ito ila ang sim mo gani ka cha ini case kani ka negligence. Ya ka. kala ban long kawai kala ngomong negligence marki field officer teng kimyo ate teng la kia de gisit ki la put no la ayu no fi teng ngomong beberapa haji case kelang negligence kan no kisto ngomong ke na kedem genuinely gitu field officers kila apa ni kai bagi ban yu kimyo fi kum kita gidan kila ban gi case negligence ngomna ban ong yang kata fi ke ban ong every case kelang negligence ne kayu ayu kan no takada kan Function hobiam mo. takada kum session mentangi ong kan ba mdai so kapor bangin pantangi gajing mentoy ke jongi ban jaki member ke jongi nilang kala de kapor ka bangin risk issues di bakta ya ka jela ka bakta consumers ka bakta ya barok no tara menta kan ni ka sen ka jongi ngai scam ka first association ka ban shim up ya ni issues ka ban kata nak ibin nak benta ka jing survival jong kan organization ka jongi am ka tu te ka shong gitu area kena ban pen nomor ngi haban ai hoi palat ni mak ado 80% ngi laban ai ka tu ka ijong tu transformer te kadai pa ka duty ka jongi ru aba subu tu transformer let ho bola long overloaded ni mak semen ai ka luot te kat kum ngana ka bari ka guidelines ko badan ka long ba ngin haban wat but edering ngi haban enhance yung tu capacity yung tu transformer ro ulong lani ni penbet pada ka we ka jaka ka bagi ni ko minister pada we transformer Asko in brief niya. Hey kala pelong ne nakada ko jing duna dai manta ngin karan jing syak long bay ngi ngila sula bida firefighting am kala sulong bet ba kono kam bangi train la train tang ban biang am piap lai lale into penbet tang ni olai ngim yo por su bangin pe ki safety measures kan kadem dai ha ka bangin pe jahang to pos long to batu kalan galong to ne nakada ko mdan brio tang la lip lai ni happen lai bet tang ban yo olai chwa te hanela ngi biang ki brio palong ngila ayo ban program pe kumu field officer menta la ayo program untuk pelong so menta ngadon gini ki brio gede ban pet ya kan gini light gini ki brio gede ban light nak banta gini ki employees ki ban light ban le kan ki maintenance work ha ban pom dieng ban ki bawon ngan jk fi ngila le program ngim yo kan ban le kita